Leylek birimdeki kovumu tartulay. Jariya. Hurmatlı Moskva şahrındagı mekendeşler. 31 Avgust Kırgız Respublikasının egemendүү gününün 33 yıldığına karata 25 Avgust günü Leylek birimdeki kovumu tarafından uyuşturulgan Orta Aziyanın 7 jolku Kırgız Respublikasının 12 jolku çempionu legendarlуу Momunov Abdurahman Palvandın jarkın elesine arналган Leylek күрөшүнө чакырабыз. Күрөш Leylek ыкмасында 3 салмакта өтөт. Таразадан өтүү убактысы саат 9-дан 11:00 чейин. Күрөш 12:00 башталат. Баса белгилеп кетебиз. Күрөшкө Leylектин гана балбандары катыша алат. Дорогуис, Москва шаары, Ярославское шоссе 120, корпус 5. Кирүү акысы 250 рубль. Сурап бөлүү телефону